inzara yaraturiye iraturya rero. Bigeze aho twari tumaze gatatu tudateka kandi madamu atwite. Nge inzara indiye cyane ndabona ariko uburi umuntu ushonje agira inzara none akumva mbese icyaza cyose yakirya. Mba ndavuze ariko sheri ati karame ubu koko ubu nubwo Imana ifite imbaraga ubu yaduha amandazi tukayarya tukayahaga. Manavuze nti nubwo ushoboye byose nubwo wakamije inyanja ariko inzara mfite ntabwo wampa amandazi ngo nyarye nyahage. Nkimara kuvuga ntyo numvira avuze ngo usanze ndi Imana y'inyamaboko make ku buryo nabura amandazi aguhagije. Abana Imana ntaho wayakura pe nkurikije inzara mfite ntaho wayakura. Irambwira ngo amandazi ndaguha azahagarikwa n'amasengesho. Ndoyura besha ninjye yabyibwiriye. Irambwira ngo amandazi ndaguha. Amandazi murayazi? Amandazi ndaguha arahagarikwa n'amasengesho. Ndavuga no ya Mana nukuri ndayo wabona. Ngira madamu ni rero ndatekereje numva nshaka amandazi. Mbona ko Imana itabona imbaraga zo kuyagana. Ariko rero we kujya urayisuzugura nubwo dushonje iracyakora. Abantu ya numva ko birangiriye aho ariko irambwira ngo amandazi ndaguha azahagarikwa n'amasengesho. Abantu ubwo se ndikimara ku buryo amafaranga wampa nta biryo dufite nta myambaro dufite. Nambaraga inkweto ze n'ishati ye. None ubwo amafaranga nabona nareka kugura inkweto ngo ngure ishati ngo ngure iki nkajya kugura amandazi ndikimara se? Ntayo wabona we kujya uragira. Muri icyo gitondo ubwo hari nijoro twareye tudasinziye inzara irakurya ntusinzire. Turara turagamba mu gitondo nka saa 3 umukobwa witwa Vumiriya twasenganaga araza aturaho sema jenuraho neza Vume ati amakuru ni meza. Yari yambaye inkweto bita Nyiramagori ntabwo mwazimenya Nyagasani. Rimwe bazita Mwamini ubundi zitwa Nyiramagori zikozwe n'udutobore twinshi wagira ngo ni bavure ziba ari plastique nyine. Noneho rero zari zarashaje akazisudira akaziteraho ibiraka ku buryo utamenyaga ibara yari yaraguze. Yari yambaye agapira kitwa Sorora bye. Ako gapira kaguraga 800. Yambaye igitenge cyitwa ikanga. Ikanga naryo ryagura niba ari 1200. Igitambaro yari yiteze cyari igishangi cy'igitenge. Ubwo igitenge cyarashaje akuraho igishangi akaba ari cyo yitega. Abaraje mu gitondo ngo mwaramutse ntimwaramutse neza amakuru ni meza. Abanyeretse za nkweto ngo arebye inkweto nambaye ntabwo ubwo rubwo aravangi wagize ngo ubwo twari uko turi. None se nkweto urazinyereka ngo ngire ngo urabona wamenye ibara ryayo ntoya. Ngo none se ngo reba umupira nambaye ngo nk'umuntu w'umukobwa ngo ubonye ni nawe ubonye. Nusuragira ngo ngire reba igitenge nambaye warebye ntinarebye ari kurambwira ibiki. Atumva reka nkubwire reba amaboko yanjye ukuntu yabaye umweru. Wari wagira ngo ni ikintu bamukubye ku maboko araharuka. Abarambwiye ngo ndi umukobwa wakaguza n'amavuta nkagura igitambaro nkagura inkweto. Izo Mwamini zaguraga 800. Abarambwiye ngo none ntoraguye 5 ngize ngo njye kuguramo amavuta n'inkweto n'igitambaro ngo nanya nsukunu. Irambwira ngo nyakuzanire ibihumbi bingahe? Ariko reka nkubwire irambwiye ngo ugura amandazi uribesha ukagura ikindi irakuriki. Ugenda ugura amandazi uribesha ukagura ikindi irakwica. Baba data we ndagenda rero nabani ariko ngure hayi 1000. Biravuze ngo nuguraho n'isukari irakwica. Ugura amandazi niyo wayisabye wirirwe nta nibyo mvugana nawe. Aragenda mfata agafuka ipaki y'amandazi yaguraga 1000. Ndagenda ngura amapaki 5 nyazana mu gafuka
kuko uguze ku ipaki bakongezaga amandazi 2. noneho rero ndaza abo duhe bita muroko komera amakuru ni meza. Ugiye gucuruza amandazi se? Ndaza ngeze mu rugo mereza madame ipaki nicyo akirarya. Nanjye mfashe ipaki ubwo ntangiye kurya. Indazi ya mbere ndayiri, ya kabiri ngeze ko ya gatatu kubera ko ntacyo gufatisha numva birananiye. Madame yari atwitarye ya mbere ageze kuri ya kabiri biramunaniye. Ndicumbika Imana yaduhaye ari menshi aradutunga. Nka saa 4 Vumiri yaragaruka. Arambwira ngo amandazi wayaguze ntiwayaguze. Nibyo yabimbwiye. Navuye aha ngeze kwa Mboneza ntoragura 10,000. Ngira ngo Imana inkubiye kangahe? 2. Irambwira ngo nayo saa yawe yajyanire Semajeri arya amandazi. Arya ki? Yemwe bumva kwitavuga we iravuga bikaba yategeka bigakomera. Ya mandazi nyasutse ku musambi mfasha agafuka nsubiye kugurike. Mandazi ndayazana abantu twahuye batari komanza bagize abakiriya. Amandazi ndayazanye nyagejeje mu rugo bene da. Iyi Mana benshi bavuga batazi yariyo. Yagera mu iteraniro nk'iri ubuhanuzi bukamanuka ntamenye ko avuganye nayo. Abantu bakira ubutunzi bungana burya buvuye mu ijuru bagatahiraho bazahura n'ikibazo nuko. Amandazi ndaguze bati manza wabonye abakiriya? Yego. Ngeze mu rugo ngira madamu ndirya dore duhaye amandazi. Amandazi madamu arongera ararya nanjye ndarya. Ariko wapi saa 8 Vumiri yaragaruka anzanira 20,000. Arambwira ngo Imana iri kubona watangiye kugira intege nke ku mandazi wayisabye. Akira 20,000 ujya kugura iki? Naravuze nibuka ko yambwiye ngayo ndaguha azahagarikwa niki? Arambwira ngo urayarya kwice nutayarya nayo iragira ite? Irakwica. Abana ico nyiziho ni nyembabazi. Ngira madamu ntimikino yireke twacokoje idacokozwe. Twakinishije inyembaraga kuturuta. Turapfukama ndambwira Imana ntumbabarire ivuzi ryanjye sinzongera. Ubwo naturaga umubende kumva na amavuta gusa. Turasenze uwo mugoroba turaye imbere yayo turi kuyinginga. Nkejo tuzindukira imbere yayo bigeze nka saa 8 irambwira ngo ntuzongere kunshokoza. Ayo mafaranga 20,000 Vumiri yaguhaye kuko yose nongeye kujya kugura amandazi nari kuyasukaye. Irambwira ngo ayo mafaranga yajya nayo mandazi byikorera ubijyanire korari abagenzi iri gusenga mu ruko. Ntuzongere kunshokoza ntabwo ngana na